Assalamu alaikum Okoman Radio. Medina Sabiti Abdullahi, mon frère Miyaro, Munti Okoman Radio da Edasi. Aboloni jengweni bane kuni waye kuni waishi. Moni abolole eba ishi keya nano. Wachamele ye mana, yengale noni amegboyi. Aboloni jengweni bane kuni waye kuni waishi. Moni abolole eba ishi keya nano. Inkabolo Apollo, hey, hey, hey. Wala Apollo, Jesus. Show it. Watch a mele ye mana, yangale no ni amegboyi. Apollo ni jengweni bane kuni waye kuni waishi. Moni Apollo le eba ishi keya nano. Watch a mele ye mana. Yagale no ni amegboyi. Aboloni jengweni bane kuni waye kuni waishi. Moni abolole eba ishi keya nano. Moni abolole eba ishi keya na. Da da da. Ego eba ishi keya nano. Hey, awo mengo mie. Ngomi, kami. Ike ngomi ngeswami ibe ngomi no eje ne mayare o ngomi ngeswami ibe ngomi no eje ne mayare o Ike ngomi ngeswami ibe ngomi no eje ne mayare o ngomi ngeswami ibe ngomi no eje ne mayare o Ibe ngomi no eje ne mayare o Ngomi ngeswami ibe ngomi no eje ne mayare o Ike ngomi ngeswami ibe ngomi no eje ne mayare o Ngomi ngeswami ibe no eje ne mayare o Ike ibe ngomi no eje ibe ngomi no eje ibe ngomi no eje Gala spatin kenkelenga chikonkolongi ajomoni na ne yolo aume o ajomoni na ne yolo atame o ajomoni na ne yo da aje kwe monande kwe mongawu no kwe ito automa kwe monande kwe mongawu no kwe ito automa ajomoni na kone yo da Ike ajomoni na kone yo lo aume o Ike ajomoni na kone yo lo ajomoni na kone yo da ao Kwe monande kwe mongawu no kwe ito automa Kwe monande kwe mongawu no kwe ito automa ngawamukwe atwadi Wome
on water from his rocket. We are blazing. Me Adelaide Dubu, me war Parliament Sports. Me ne Okoman Radio. Me wireless take the bia no po yo and the phone and Okoman. It is the way I'm with your Okoman na so bia ti o box the body sem pa damase. Hallelujah.
What is hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. Move your way. Hallelujah. Padam 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 padam. Unyami kesye yekafu yeshira wo na yetutumo. Unyami kesye yekafu yeshira wo na yetutumo. Uni titi titi yankubo. Unyasa fuye oa. Unyami kesye yekafu yeshira wo. It's every time we need to do. Titi yankubo. Unyasa fuye oa. Unyami kesye yekafu yeshira wo na yetutumo. Hey, hey, hey. Hallelujah, 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 hallelujah. Padam padam, hallelujah, padam padam. Unyami kesye yekafu yeshira wo na yetutumo. Unyami kesye yekafu yeshira wo na yetutumo. Uni titi titi yankubo asabuye oa. Unyami kesye yekafu yeshira wo. It's every time we need titi titi yankubo. Unyasa buye oa. Unyami kesye yekafu yeshira wo na yetutumo. We need titi titi yankubo. Abara unyasa buye oa. Unyami kesye yekafu yeshira wo. Hallelujah. Pampente, pantanku. Paranam param paranam 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 paranam. Abodi narabe na ye. Abodi narabe na ye. Oyo nyami obi mafu. Oyo nyami okamafu. Oyo nyami okwanjirefu pa. Abodi narabe. Hallelujah. Oyo nyami obi mafu. Oyo nyami okamafu. Oyo nyami okwanjirefu pa. Abodi narabe. Hey, abodi narabe na ye. Oh, abodi narabe. Hallelujah. Oyo nyami obi mafu. Oyo nyami okamafu. Oyo nyami okwanjirefu pa. Abodi narabe. Oh, oyo nyami obi mafu. Oyo nyami okamafu. Oyo nyami okwanjirefu pa. Abodi narabe na yo. And the next 7.1 FM is rocking. Oh yeah, blazing. Abodi ni nara beyi na yo. Oh, abodi ni nara beyi na yo. Oyo nyami obi mafu. Oyo nyami okamafu. Oyo nyami okwanjirefu pa. Abodi ni nara beyi. Hallelujah. Obeka wasema mawo. Oyo nyami okwanjirefu pa. Abodi ni nara beyi na ye. And you nyam him Yesu reba. Mfampitin ya sao nisekuti kosha no kwan. And you nyam him
Ayen Yesu yenkonidifo ampa. The praise, apostolic praise. Mon fam pintini asan enin sankuntin enko shia Kristo kwan. Ewie mi hye nkran se niema mu ye den na so ye wo nyame. Adanu bi entokwa bi siye Elia ene abala bosom entem. Na Elia ka asem bi se nyame da bia me fra wa oje me so se ne be nipa atwa hia be di adanse se mimi wo nyame nti niema mu ayeden asetema mu ayeden nanso wo nyame ohata sura. He changes times and seasons no wono na me no ye de ho ato no sunti no oha beba amane beba wota beba nanso Yehowa ni yenhwefo magiri se waka se hwere hiame enya homa ho Yehowa no hwefo a wasi apimbeto unifa na opimdu tio apimu no 1,000 impimdu nu 10,000 enti uka mpimdu eni apimbo mu 11,000 wasi apimbeto unifa na mpimdu ato benkum na wodi ebere nka hotie ayi faunsesu buka se asetema yedin ewiase yedin ewiase yehye Ghana yehye nanso mi wo nyame nti ebere nka me mani wanko na ne behwe ebetwam afa ho awurade nti niema bekoyie Jinaye, position yourself, for you have a God that worketh miracle. Nyamia wo yensen kyerene. Mesi na nipa nyina asu, akristofo nyina boto. Nipa nyina twadwo. Na so me baba hye wonkura se. Nye waye bi pe nyame no, aye bi da, aye boafo nyame no. Wose me kan kye wo se, ani da so, eda so ewo ho. Tie nyame se me kan kye wiye se. Enseye, enka kyereye, ani da so ewo ho. Tie nyumi ne hye wonkura na ye nkoye nim.
each day. The sorrow, the hardship, the pain. But though the mountains crumble and the oceans rage, and war against my soul the devil may wage, though the tempest has turned my smile upside down, and my life like a river of sorrow in which I drown, yet will I stand, unshaken for as long as it lasts. Faithful is he that promised, and it shall come to pass. If God be for us, then who can stand against? The God who spoke all the earth into form. He said, let there be light, let it be bright, let there be day, let there be night. Out of the sound of his voice, birds, fish, and trees did come. The mountains, they melt like wax. The hills skip like young cows at the sound of the voice of the God that we serve. Our help in ages past, our hope for years to come. Besides thee, O Lord, we have no other God. Shania ababa working country ye wonwum yi no. Wose ehumbetu. Enframa bebo. Nansu ye wo nyankropon bi atumi nyina ya ne dia. I may not know what you are going Minim nia uko mawie. The sorrow, the Ohaw, hardship, the pain. atete, But though the yaw. mountains crumble and the oceans rage, and war against my soul na the devil entokwa may pa yeso na wage, wiase ya dia. though the tempest has turned my smile upside down, Nia mama ye wira ho a. like a river of sorrow in which Te se po bo asoche fa yeso a. I stand, unshaken for Ye as gyina long nyame as so. it lasts. Ye buru Faithful ntu da. is he that promised, and it shall No kwafo ne nyame a wafra wo. if God be for us Se nyame wo ya fa ene ye me de no. against the God Se nyame wo ya fa. Se nyame wo wafa. he said Sister, brother, Ghana for so nyame e wo ya fa. night, out of the sound of his voice, birds, fish, and trees did come. The mountains Okasa ye keke. like wax, Enuma ba ye. skip like Emepo ba ye. at the Nyame won't me nkasa ma Ghana bio ana. help in ages past. Ena Christopher nyina ye din. Besides, Anyansafo ye din. Ase nyame bi ni Ghana. But we show nkran say je wo nyame ne bremu no obekasa made nyina aye din. Awurade nka ho na wo mo wa mane mu no ondane ne mani na nya sere ema adom nti. Amen. Ti ahanie. 97.1 FM is rocking. We are blazing. We are blazing.
Yefemi ajakwa mitela akropo mansina janshi na mwo na kuma radio ni de bia yeti akuma radio we number 1 nyamishira mba amen. Ayame Adelaide Obuo me wo Parliament Sports mine Okoman radio nhwenim me wireless de bia no po agrio anojo phone e de Okoman nti misire mu amuti Okoman nyina so bia nti ho ne ho de nsem pa ndamase.
Bradley Dubu, me war Parliament Sports. Mini Okoman Radio in Shenim. Me wireless de Bia no po a yo and the phone at Okoman. It is somewhere with your Okoman, so be a deal hawk, the hoarding some pack, Damase. Street lights, get the car get Okoman FM. I know BBA or boy, Emma, street lights nearby, get a mass. Here can say, I mean, shrub, get a one as sick. Obebab. So what's the happen? We look up Reba, your friend up in me. Sister Bibio, here one in your mouth.
Matima pesi boatie Memene Unumusa tubuasiu Matima pesi boatie Hagwasie Usiema tubuasiu Naswade na chiredentina Abwabra bonya mumano Sisu bibio Naswade na chiredentina Abwabra bonya mumano Sisu bibio Matima pasi boatie Hagwasie Unisika tubuasiu Abo. 11 more days to Qatar 2022. Yo, Sisi Bibi. Mr. Bibi and to me, why are you able to me? Yari able to me, Bibi and to me, what? Yadia able to me, to Unamwa. Abra Huasia Nanti, as in the Mudi. Memeti, hey, a man for any Jimmy Hunted me, won't tell me. Nipa bebrebe fa me ho awu meti hai ha nipa bebrebe ni gye me ho enti me wu ma ha nipa bebrebe meti say Yesu no me wu ntem a ebe ha adwen papa ah urade asema me kan kura ye man kasa po mesre mudi amundi muntira nyame mpangu se me wu ntem Actually, any paper will name him and Tampana, dear Yamin Pengu. And do no one wash on we and then we copy mu. Ewo be nice kitchen. Ampa, omo nice yampa. Hey, and I'm a question, Mama Oge. Washana one day, papa, mammy Oge. About 10 gram cocoa. Jina naso papa woye PUC achewo President University achewo no wa de kwankane akufuto am wo no ehwa mesanko kwasra ayi afro na wujafo ankwa adwuma na kwanhu bibia chechi amunyina nwumrei sabrede saa na maye no omwa na mapiewo ayi moso mesani ayi mitise Yesu omwa na mapie zim meba na udidi na mafa bi adi meba na orensa na maribi meba na ori nipa na
meba na owe nam na me so ma rebi enti meba obi afie mantimi amamu fie kura meba mu dayem ai meba mu dayem papa bemene Allah aja kwam tela munyina munyibi na nyame yadom akwot no ebe ya de papa na obepie mu a anse bebo mu wate na anwumre no yenkura ne bone ye mamu nyina adwoda mase kwaso anti Okoman Adokronso achipo baako anopa wo se ne yewura ka bi trase na amanfo mo semo yesa neye Apostle Ako Labi good tidings papa michia na what say na ayi regionals voice men kan kire mo se bronya no ebe unya ba bia ubakọ so yedi bronya no a bra o ma so ye ani bra so ye ho no mo bra aye regionals hotel o ma so ye wo adukrom akuapem wo mo ne aye enkane okre district assembly no enedi anum hwe na executive rooms, swing rooms, deluxe rooms, standard rooms, economy rooms, and a conference room no. Nyina ya sisi ni kama at the air try mo. And into wa what you media BDA. The Canfo Regionals Hotel, what you come grab him at the Emao. 0244 33 73 0244 33 73 and I face 05 03 33 77 88 Regionals Hotel Papa B Hotel yes Hotel security na tight aduane so there my furniture omonim to say what a home with nature Regionals Munisa sekra na dano ye wa ha ena nkrofo bi so mu ye competition Okoman ye mfa nipa mienu mra ye de omo koya wo mu nyina akwa winning award nipa mienu ye de omo koya no wo mu nyina winning award na na kwa me mpere the finest wo koya wa winning award wo fantampe so koya wono so the award e de aba ena Don Pablo was it there be ni fruit dia pani piano he who climbs a good tree is the pushing of the bottles ni fruit dia pa and a piano he who climbs a good tree is the pushing of the bottles Mr. Mo emofrano mamu ntie me brofu no shaka mama Holy Ghost etinyame yadoma won the toilet for ewo eye ahimbromu Don Pablo baby oye shakes no anim hwa eye thank you concert no ebe ye edi amaye nuanom mienu yi na kwa me edi ana ye na kwa me mpere eminent award omaji award no makom mienu kwa me edi ji mienu kwa me mpere so agi mienu obi se me de wan wo so de wan what is yours anything na ye tun safre mu nyina se mu nyina meka ho ne mfa sida chenchirenche mo twedi ampo ebi nkokwa man ebi ka Ghana man ewo eye ahimbromu Don Pablo anim no mo ana dwumade ne ebetwa aguo anyum asa DJs no DJ vibe Zigibi medase DJ vibes DJ Tommy DJ Bullet omunyina baby afi anyuntofo no enhyiraba kwadwo aduwaji achochovo voter Shankoma Keche stage enhyiraba kwadwo the money man omunyina eba Don Pablo Pop ebrano 7 p.m. sharp on the 12th of November. Don Pablo Pop in collaboration with the Okoman Radio presents Thank You Okoman concert 12 November 2022 ebeye de papa will be abra oba sheshu oti asie na first kasha ho that's ensabebu yebenum bi atobi eno no na kwa me mpere otrinkwa sanso na ye na kwa me adi A.K.A kwa me entampe obati right and now what is that one
Dankwe aya interview no se Ghana board no atete apansa menye ne Adon live band se me fanto wanim se aye outdoor wedding party unya band be bo ne kama e de ama ode a eno ane Adon live band ombutu akropo akuapem na nkra betena koye miensenti akropon de ne wo ho temade wo ho ena afi enkran pumpuni mantam susu de no e wo ho no mo emu ne na ope Ofram Penny 0242 267 538 0242 267 538 Wambejo so omababo odwumade na mo amade nyina time kama Adon live band ye bo ne ye den kuto Abidjan house for mo ho Ebiru atete mantre Judge yourself Mami latte munyina mbutu wanu mo ana Isobia hu ye papa Quick Credit and Investment Micro Credit Limited for so ye ani ekokodu ene anwumre Iwiamu de ne bedwa kakra de agum ne ekoye animu a na eye Isaac Abugri de abadi amemfa kwanya islaminchia headmaster Abugri our junior school Eddie how do you do Yes, you go school Ziggy ni etie wo Yeshia ai obrodi bi no bisa Yeshia no good afternoon and I just your friend Mr. Kwame no ni fancy near high Yes, how do you do that's you do Ade na fire it's master Abugri na I say God in his own appointed time will speak for the deliverance of Ghana. Yo. Quick Credit and Investment Micro Credit Limited. Mamu pe busia adia ye adwuma bia muntie me. Busia bia ope 10 million, 20 million, 30 million. And yes, Canada, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Aya Quick Credit and Investment Micro Credit Limited for say, Branomo Wow, Mouse Canada Fedi, a Juma. We are by a Juma, and I want Casa Juma. The Pacho Subibi Wati, and one is Obenya Ghana card. Unya Ghana card there. Quick Credit for the Bob, what's be what to me at a Juma. A Juma Bia Opebia. Tailor ya juma, hairdressing ya juma, carpenter ya juma, hairdresser ya juma, picture drugstore hairdresser, menka du boni bia. Fe wonye susu ansane ma abosi yi. Modiana frɛ ya Quick Credit mpanyifo, Quick Credit mpanyifo na ka chom sɛ, what is Okoman for sɛ ma abosia, omoje so ane a fa Ghana card ne kyerɛ wawie. 0302 200390 0302 200390 and afi 0596 928 33 0596 928 33 Quick Credit and Investment Micro Credit Limited. Was the lending made simple. Akuapem citizens in the Aba, but say keep up their good works. Victor Listowell, Mr. Damas, Papa, Yamisha will be oti Okoman Bia. Master Abugri Yamisha, Akuapem citizens, Musu Yamisha, Nanano, Astran Konya, Yanimwa, Noha, Modian, yes, Yadianamo. Na ene Okoman court Ebedo yeah She says holiday holiday send your engine no doctor no ginger no fear no papa yeah we no bad what you to so that ba obekiako that's mama
Fremi Ajakwa Mitela Akropo Masina Junction number 1 na kuma radio ni de bia yeti akuma radio we number 1 nyamishira mfa amen.
Munyina mumra aya Facebook live. Ya onza yetna Okoman so na ye Okoman court wa na bebre na afese agro na yedi abrante bi na no akoyi kade amano na maame no hwedi no se memi yo Kristo ni menka hwe kwa Okoman radio so kwa Okoman na kwaka wasem na kopa ho chew otimi kwa Okoman kwa kopa chew a medo ho be chew na crash na ba na ne ho hancho na ye bedi asem no ha pa hey one more case ni si wo between Christ Presby Potem Hone ade tomati say yes abrante bi atwa mame bi mpo a abrante no di mirika ba Okoman ha say mame ne say crash say wonnim na wa nkwa me chew awo radio so ma mansa nyina antem enka say wa pa chew a obato so me ya oh eno ache hine kai no mrante no wani so ade sa na say nya ba yi a na enkrase for ena nwumre ye besi nkonya wa asem yi ho oh na obrimpon kwaku trial ono so diaba say I'm enjoying the show, please play me Kiddy and zombie to someone special in my life special man no and boni die and now every asam no you put me about Okoman Facebook live and for YouTube Facebook no Okoman Radio 97.1 and YouTube and say Okoman Radio 97.1 Twitter at Okoman 971 Instagram at Okoman 971 and then line the media ground 0205 818 748 0205 818 748 edu de keep wo team edu ho no mo a na won so agya wa ba mu ene de ya asemo
People under moonlight shake. I hear the music playing. But no one this African girl, she come to me and hold my hand. She casts a spell on me. She's a voodoo girl. African girl, don't dance with me. African girl, don't cast a spell on me, baby. African girl, don't dance with me. African girl, don't cast a spell on me, baby. I keep on standing. That's on the jungle dream. That face was charming, shining. She smiled at me. She tried to talk to me in her own language. African girl, don't dance with me. African girl, don't cast your spell on me, baby. African girl, don't dance with me. African girl, don't cast your spell on me, baby. Watching the tide easing, it's lovely nights in Africa. The moon is bright, far on the outside. People under moonlight shake. I hear the music play, but no one dance. African girl, she come to me and hold my hand. She casts a spell on me. She's a voodoo girl. African girl, don't dance with me. African girl, don't cast a spell on me, baby. African girl. So spell on me, baby. I keep on standing. That's in the jungle dream. That face was charming, shining. She smiled at me. She tried to talk to me in her own language. African girl, don't dance with me. African girl, don't cast your spell on me, baby. African girl, don't dance with me. African girl, don't cast your spell on me, baby. African girl. Dance with me. African girl, don't cast your spell on me, baby. African girl, don't dance with me. African girl, don't cast your spell on me, baby. African girl, don't dance with me. African girl, don't cast your spell on me. We are blessed. Me bye bye.
Ayame Adley Dubuo, me war Parliament Sports. We are blazing. Abran, ma kwaya shopping waba. Se said ye, edigia befie eti bachirodo. What? Mirror? Yes. Eyisa Medulac herbal tea. Eyisa Opinto herbal tea. And Eyisa Minta herbal tea. And on the shopping no. Hey. Now what me saying? Hey. Herbal tea. Eye nije die. Sana wakachire me. Na wo shanta de apuskelenke. You were here when sa I am aware no. Bo life na se yare so widie mu a. Na se wo nuru ba bia na wo babro amono. Na me so abakokora amono. Eno na wo pe. Eno so de tofe akwa. Enye menom Eyisa herbal tea. De bia enyini ache. Afa na wo kasa yi. Eyisa Medulac herbal tea. Wo de tunsu ehiem kakra na adwoa. Na wo de wo kakra frem. Emfa America na sugar nka ho. No anom ne saa. Uti paw gaga. Eye migraine. Se stress kra na wa bre na ha wa. Ebadwo fom ama de wo ye no. Wadwena koso no wa ye ne yie. Ama mogya no so apompe yie. Obi kra no wo so no. Eye Parkinson disease. Ana obi kra nya brain tumor. Ebejai. Eyisa Opinto herbal tea nso e. Eyisa Opinto herbal tea. Eno so fatunsu ehiem 5 minutes bi achi. Na wanom ne saa emfa hwe frem. Ebe boost wo immune system. Ewo wo liver any kidney no ho pa. Na mo ahodene da. Ene menu chef football match na ka be hye pa. Malaria fever, typhoid, ene jode sonso de ho etwifa won so kra. Ene won so yire wo ho nanom. Na firi se me chewo a me njeja me ho. Ene wo de abewo. Na ye wo Eyisa Minta herbal tea nso. E check cholesterol, blood pressure, and diabetes. Ya mani nyina empa fie hada. Debida. Abusia ni nyina benum bida. Our pharmacies, herbal and chemical shops. Dodua, Kwaisi Christian Herbal Center. Ewo Eyisa Suhum Kofodia Main Road. From 0244 413 247 and now 0248 152323. Eyisa herbal tea. Numbi na wabehunu ensesa ewa pomudirimu. FDA ahwehwe saa ejede nkrato yi mu agye atum se eye. Coach
Kojak Oral Care and the Kojak Charcoal Toothpaste and then a charcoal toothbrush. Abeja manso. A bow se hum by a free and moa. Emma in can a bowenum. Emma se yeding. Na pai fita. And a Kojak Fluoride Toothpaste. Yedin a brush. A kawama free. Emma wenum yum. Na ma see chinam and so I yeding. Yes, so a Kojak F sensitive toothpaste. And then a mouth bather. A bow se hum by. Se with ye Diania Enu. And I say Jania Airshi. Emma will see ya we ya. Near your friend no electric shock. Nasa will see ya we ya pan. Nasa Fimojan soa. Enye na udiane. Kojak P toothpaste. And then a mouth bath. Ya, Kaisa obey you see Kojak sensitive toothpaste. And a Kojak sensitive toothbrush no a boom. Se upe biata. Ko supermarket and na drugstore bia e benwo. In Kratoi FDA ajiatu. Asempe bia ba. Upe sika akostati ejuma bi. Uhia bosia atre udwadie mu. Woye government ana private worker uhia sika de ate wo hot bi so. Woye busumi ejuma uhia scan tempa bi so. Eni na quick credit be ma obosia mu atwa ne kakra. Eye collateral free loan na susu savings account opening ni deposit BRNim de hia ne se woye Ghana ni na wo Ghana card. Se wanye ejuma afi we mu de kodia na wo na upe o excuse BRNim for quick credit e was 0302 200 390 ana 0596 920-833. Number fufro biara frewa enye quick credit. Shenen so say quick credit and malone ewo internet so. Enti shena obiara andada. Bank of Ghana amomu dwede ho kwan na kai say nhihye da ho. Quick credit. Lending made simple. 97.1 FM is rocking. We are blazing.
ACP Kofi Buachi Okoman FM de Ore Amantam na so se edikanfo niema woreye na wogusu ye na wobeye no se yede to nsani ani a na chese Okoman edamufua Midinde Aponso Ophelia because if you let them see joint back up Ekufu Road Amafo Ekropon Okoman Radio Enwa na yetie Dennis ni Okoman 97.1 ofrinji French a owe chirichiri so friend wa enche Okoman Radio ba kope crossing the name of hip life, that is my life. Papa, let's say one year. Come on, yeah. Pabua woman, my face from more. I love this hour. Hello, telephone and microphone. Minna Bontina make us a mobile phone. Pronto. Hello. Bibini anya ya motu go. Because I make a be a makobo musu. Ako somebody am very short in su. Sana ya tie, sana ya pe. Yes, yeah, kakran kanya. Besa mim tumenya any bere anwaya. Obi akwa asore. The young ko ho atire no na osre. Ade wo homa yan so na wo pre. No, esi atamfante. Every yakete no makante. Tika from na kasoro wanante. Dia mante. Bibi be ya just want and at the come walkante. Amadoma, why not the neighbor? Me neighbor, good and mama le fuad what the servant. Minya kasa what the pen. O man yi be ya ejina. Menewa, someone I need Menebo, them for yanya de papa, yanya ne boko, yanya de fata. Who here the you man balata. Is the kaboko kawa than toka. Wala, yanya, wala, ya.
Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Midindi Madam Joanna, Radio Amitie Okoman 97.1. Pesa meka se mimi fie okugu aye from judge yourself. Okoman yenso ni mu na ne power ha. Mimi fie okugu aye from judge yourself. Okoman yenso ni mu na ne power ha. Oh, no.
pese me ka se me fie okugwa ye friend judge yourself Okoman ye nso ni mu na ne power ha me ja ka se Okoman asokwa twumo wie jijete ne to bar to bu afa pa CBD AJ CBD Asamabo hey Doctor Dia wo chance ya be want CBD ba amio ubedi sika ubedaji Mrs. Sikale di ubedi na ubedaji na enne ayem twadi awa yem fasima be se sia bi ni dwumadi na fe yem kọ Okoman court so na Okoman court no yen aye ba yenua bi no kwasem na anu akopa asem ama no na ya maami onu nyamfo no se dis obo Okoman na obeka kire wiase nyinara se ya maami no sebe ne eto no ono krache no wa na anwen ho na krache na bedu ha na Kwame Eddie Okoman Global Sport waka asem bi eto ma akoma so na yenwura Darko o say Black Star no wofre won a sika wo say wo che ma won make won a local players and the so called foreign based players no aya na asisi kakra ewom na say na Darko on Kwame Eddie twetwe nkomo no ekosi we say one thing and say professionals in the musika but local play be ya tennis sika no so or that one is true no chronic that one waka boost every local player for world cup be ya te musika no so and no na very bad because tafache nyina equal well and no na very bad and then no chronic there me nyame na me na it will can no chronic no why free let me tell mamuti omo we me there no muti nti say omo no so omo fi say yet no omo ntumi nka it's up to them say appearance you know say you mo bia 100,000 but everybody now would be 70 and 80 say yeah because if you more how omo qualify no kwa omo nya omo there 100,000 nti bia ma qualify ni bi no why so better me sure say Brazil so happen here the quality obi no there na we Odukoma we senior player bi ma we confusion here there it sad there we have to stop it well sad there na mbua oman no mbua because utriti nyina equal tafa che say nya we Meteors na yakobo blaster na ya frekola nti skano ese wo che equal ba won tumi ka say wo ye ene ha oman no yeah oman ne ha ba ko na Darko o de atugwa no eh TBD a happen na interview Kwame Eddie ye ne me de yeah na misi ndane me kwasira nkrofo kwasira mponga etie ye abro mponga good try e ba wa echi na oni wa mbeto master afro na me ko be nice if unje we very nice afi mama oga misi mebe obi anja nkakra ochina me chasi goda matoya so na abranti na anu yakwayi ka ma na 454 no num pepepe betena asem no so na yabue atum na wo so ne waka no waka kire no na yasre ama abranti anya saade a asem ababare yentime nsua aye baba ontren Hana Joanna Salo Makraya wo abuntam ho Yedidi abofra bonwa wa majijidu na no kwasam na nsam bedidi ma onu ma yawda
Jawunya Kojak Oracle and Pro Code. Generous Mamma can Pro Code. Pro Code and Isaac Hadibi. Pro Code. Enti Pro Code no. Wadaru Masauti nebo jeng. Na wabo basi asoro dan wo utima. Basi asoro dan wabo utim nejija. Masanka Pro Code. Nanum na hobe to me at all. Manum be inti na meka no me de ho dance. Me o dance for my adura friend Pro Code. Wadaru ma ni achi wo Kojak Oracle. Toothpaste. Choco Oracle. Chaco. Oh man, then Chaco. Kojak Chaco toothpaste. Kojak Chaco toothpaste and a Kojak a Chaco toothbrush. And it's when you're not doing it. When number down, papa, and it's a kiss in a peso kiss here. Oh my God, Kura Naja, Odia Chiam. When we are Mama, gas and a fair. Now when we are dear, I want gang, and I guess no one pet. At the morning when you hum. But I would a Kojak Chaco toothpaste and a toothbrush everyone where you know. And I wasn't. I will now was Naya ding. Now was a chinam naya ding no. Now I come on no. Now what the sensitive mouth wash and a mouth bath. Eddie a chuchu wenum and as all the Sanfur wenum. Now I was a chinam naya ding. Na moja biara and to me and if you want no more ama. Ya na watch back when bisa nang de kwabosome no kaka biara wo wanum no away boss ontimi ntan wanum de biara da Kojak Chaco toothpaste and a Kojak Chaco toothbrush and a Pro Code Koja farmer and the aba drugstore bia benya bi ho no mo do what to no gise moko Okanshi drug lane ewo enkran ona munya dodo nara Koja farmer ya ponding varbai Edi Ubedi. Na yewra zigibi ose ye nyina ye de yakoma bom ede awode di sonko erekwama yangura Ibrahim on ne yire mama from Poma won babarema our friend IGP happy birthday if you were jan on nangjen yangura Ibrahim o yase ya mama from Poma ne kunu moba odina wodane ntie nyina ra zigi ka ho menkasa me ka ho Okoman team ni nyina ya ka ho e de awode di sonko e de mamuba IGP age gracefully Asamabo ego sevu na nyom yi mama branti Akwaaba Erika Juma ninyom ose matutu mrika ko Juma niso abrabo mo krachi na nu akoyi asama no mo twa na picture yo sebi papa
blazing. Nanam Pedusu wo nyombi osi woyo upe wuwa ubenya Yeah, Okua Pimayano. Yeah, Kasamo Okua Pimay. Okoman Radio. Okoman Radio. Okua Pimay. Yate ha, mede me wa ha. Ena eye owura Kwesi Eje. Eye producer extraordinaire. Edema eye Okoman Kasa Dwumadi. Okoman Radio so. Yewura ki bitrasia emrante ebo ne chidom no obaako a odi afa Kwesi na ode nkra bi ba se abranti bi se waya ade bi na ade no oye no asan ko hu na ade ko na anu ya to maame bi wokurum ha nti maame ni se ono de oyo Kristo ni wakwa asoro oje nyame di osom nyame onimo biara ne timo nso fan ompebo ne oyo bata ne yamuye nti krache ne mfa asem no mra Okoman ha na mepa ho chew na Okoman so ye odwumadi bia ye die kwa na Okoman court no ye kan se manfo fo se e bia ya boye tim ye boya ne ade ena asem ni bia ba beto ha aha krache na atena se owura adawroma ye president twim mike ne ben kakra ha mpacha wo frɛ me Ebenezer Ewuku ufi mpacha wo mfi Ekropon Krodua yi ma Ekropon so Hanover anase chekrotia na mpacha wo me wo Abuasa Ekropon Abuasa adwuma be na oye mpacha wo me ye mobile money mpacha wo yo na eden na do aba ha yemfi ha ene anwumre enye bone last week we could die etwa mu me di aniamo ho nsem bi ye maame yenya ye nua bia ye bibia ye ne wo bronso papa abofe nua atakua a oton enam ewo bebi ami adwuma wo edikanfo lane ni ma mede me ye aniamo ho bitia no etwa atoro eto no so a asem no enye no kwa den na we den pacho mede kron eto no so a enyo no miska eyirai ewo adwuma ma na yem se ono na wafa na nso echirin ekohui scan a enyo no na wafa scan usika he pacho ye ska 5 million na chese 500 Ghana mamen edintumi emfa se scan ema ekoye ni wudi bebri eba na den eba ne se mijao madwuma no ho mamija osika no ehye me bag enchen but na yem se meja wato me showcase nim ti me ko bai me de ahopepere na me de di mami achi ko asori dem esan ko fa ne fi asori dem be fi eni buase bebri ebeje sika e fi ni nsem na me ko du fie a me de hwe misikan afi me ko hwe a misikan eso na kire se akoye aniwu nti anopa ntentem me diskano eman and say me the scan science in but me sha na eni ya yedin me suma mpehene ne ade but esan say ma me yamuye na ye nja ebu ofei ono nso owo nyamesuro nti ode asemi achem na mum etwa say me ba ha na mbepem na me ma amansan ene adofo ene Ekroponfo okuapeman ene ganafo eti ase na wo hu say ne ya me kan enye no kwere ne ya me kan enimu da medi atro na medi aniamo ho bebre a kire ye maami etia ye maami ti mesre se won fa ncheme na wo hu me mobo ebi di nsi biem ne a asi emtumi emma so biem won hu me mobo na won fa ncheme da ne de nyina e won wa akomam da bia won fa ncheme ne won hu me mobo o kan den na o kan no usika na yira o kan den kire maami no scan yira de me kan nsem bebre ne o kan ka bi wo ha na nti ne me kan ebi ni se ono na ofa misika no kan say ono oyo kronfo wafa miska a enye no kware na wonim say papa abofe evangelist osofo kese na wonim say ni nua ne
maame na worobɔ nkoro no mpacho na minim se ne nua but minim ne ba me so nti nya mesran se maame no what say wawie obi ade wa kuropon happen da bi da me hu se me na mente sa da me hu sa so da ohun se wawie ade wa kuropon ha mpacho da bi na onte se wawie obi nso ade da nti na da bi me hu sa da mente sa so da na o se den na ka wonti a okọ asori dem asori dan be mu na okọ ye no mpacho eye papa abofe o Grace congregation da be ni eye wukuda etwam ne na wotwe pepepe na okọ Grace asori dan mu asori dan kakrakai sorry dan kakrakai wo me ha mani nka Eastern region ana Ghana asori dan a eso ba ko wo Ghana pa no Grace ka ho asempa na okọ Grace asori dan mu na ni papianko ma atwahia ho wan to obu asema wan pon asori mpo po ense mfata na woni papa abu ofa ni fi mpacha o minim papa fi okọ ni fi ana mpacha o da bi o frɛ na na me man frɛ no ahopopo nti me de koye ni amon 500 cedis ho ahopopo awo enti sanka ukura tu anka wo bɔ no enstempi but ni nyina mesre se won fan chem me de ni amon ura so dem wo no den na wo ye ura so dem ho no ufifia ura so dem ho no den na wo ye den mi kodu asori den me frɛ mama se omra nti obae na me ka kire ni se made ayira na nti me pese me ne kofie na me kobisa no ensem fata samre no wa asori nipa bebre ba ɛhɔ be ka kire ni se ni amede ye ensem fata sanke betumi a me ntwen no mpon asori nanso me nya ntobo ase ono ka kire wo se twen no mpon asori na nipa bi a wo ben na wonim se onye nipa abone wonyina bai be ka se ma me onye nipa abone ebetumi anka twen no mpon asori send your kasa boko me nyeni se send your reaction wo ye wo Grace ni ye wo hana me hwe me se enya asam keto me se mama me pese ye nkofie na me nkobisa misika no e wo nchen because ufi hɔ apɛ na misika ayera ensem fata me hu no mpo so sada se wa afeska enti uyi ni fi aso dem ho kofie mpache yo wow ya asefem enti ukofie na hu sika no ye den anopan na ayemaniwu me hu se na me frɛ nti me ma obi a ɔbɛn me madam fo na efrɛ no na me hu ni ameka kyerɛ nti me frɛ no se na me send scan aman me wie na me kɔbɔ me ma me no mpɛn fo amane na wɔn tutu anamon di kan kɔ hɔ de chewpa na kotosere ɛkɔɛ ɛsɛ sɛ o ma me no so ba ha na ɔbɛpa kyɛw sika na yira na ofrɛ o ma me no mpa kyɛw sika na yira man frɛ wɔn me de me na pɛ na ɛdɛ nti na woka kyerɛ wɔn na wodi wo achi kɔkɔpa kyɛw o sika na yira wan frɛ wɔn ugu maame na anim ase no wan frɛ maame wan frɛ busuani bia na hu sika na de wa frɛ maame yes o maame no so wo ba but when they come they will pay on bet your airtime pa kyɛw mate what does it na wako Grace aso dem say o ma microphone na pa kyɛw mpa kyɛw kwasida etwam na me yɛ me yɛ ba menya akwanya yi menya sa akwanya nti kwasida we ma yɛ sɛ mekɔ hɔ na Grace asɔre dem so makoka sɛ ade am yɛ ni amon won fa nkyɛm kwan bɛ so na bɛfa bɛkɔ Grace ho mpa kyɛw mekɔ asɔre ɛwɔ hɔ kwasida yi na sɛ me wi amegyina nipa ni nyina anim amaka kyɛ won sɛ ni am yɛ no won fa nkyɛm efisɛ nyame na ɛna fa mi scan ontumi yɛ sa okɔ asɔre wɔ mpa kyɛw me wɔ Christ congregation o yɛ presby ni mpa kyɛw yo ɛna yɛ maame o si maame yɛ friends den maame Akwaaba Dora mama Akwaaba Dora Ekufu mpa kyɛw yo mama Akwaaba Dora Ekufu evangelist ni sister no sa no ofre no officially known sɛ Akwaaba Ata mpa kyɛw yo o kɔ Christ mpa kyɛw yo ɛna ɔno kɔ Grace mpa kyɛw yo na wan hwɛ presby fo abi wan hwɛ wanya abotare 500 cedis nti okɔ Grace no fa ka na onante na otu America mpa kyɛw me fa ka wow ndi na okɔ gyina hɔ na obubu mu gu wɔn so keke kwa ensem fata ifo na ɛwɔ hɔ bi ifo na ɛwɔ bi ne ɛwɔ yɛ no ifo na ɛwɔ bi ɛwɔ hu yi mpa kyɛw nipa na ɛwɔ hɔ na papa drivers ni bi but me nim wɔn personally okay mpa kyɛw okay Ziggy ne da ha ni Akwaaba Diman yes sir crash ne na semono in fact maboto waboto me kura me yaboto but I have to no I have to me de manu ding yeah but ma hwe asam me tie the way asam ne corner asam we tie see you oh tama me ton ade wo
Oda na miriye. Once more Jubilee canteen. Here was Jubilee Hospital in your canteen. It is you baby a ton ade no. Need na ye abotre. One baby ye abotre when no yeah. Ede na koduru. Inti we to met here for na eche bekasa. Basana ye beto met here for paye maame ne chew pa ne chew yeah. Baby biara me maame me na ku ata dora wo asema mpese me ka kire on say me di nyame a o hata soro serew bone amaye wo ye bone eson na so hwe twedi ampon anim na fa chem e ade a nsibiem fi wakomam nyinam na fa chem fiti ne ko enam we sunti mesesa na mahwe makoma na ma di manamon so ade biara me yen mahwe se me yen pepepe nti fi um ni wadi nyina na fa chem na nsibiem e biara wo bia tim na fa chem wate me ye obone ewo osoro ene awurade anim nti humemobo na fa cheme yeah atiefu momre mu krachi na ne ato opanyini ba akopa wo yen kurom ha ne Ghana nyina ne nuabia ye nuabia so ye maame no nso ono nso oye opanyini papa akwasoro wo Grace na ye nuabere me 500 cedis nti watwa maame ada pa poto na maame ni se iso obo akoma o so ka jo se iso obo akoma be pa cha mpacho yo anso no beja atum mpacho yo o so de ni di kura amaye ampa na krachi ni te se wo mfa ni di mampanyinfo me jeri so onyo no nkwa ne obi a wadwa na dapa but this time we try for left center front di man ebi wo ha enye sa o eyensem be okay Ziggy 0205 818 748 0205 818 748 obi wa homano so yankwa ne nchen hello Okoman yo Asepe aye bobo papa na huye papa who chiwi na who change no man wa get na and I'm afraid now I want me and me sra wara why Abrant the chow pa ba and then oka oh mi sukra okay enti na meka tietia auto fita pofa na opam osha maminu press opedia do pam manu nanu maminu fuka nanu onati mamineti wo form na oninu ko Grace asole dem aso no ko model road te maminu wa tunu party opacho na owia be dia na pesa ko asole bisuru on the car actually nanu on fuka do bio because of fuka no ko gu maminu ni masi iti be da maminu ba fa dia no onati form na ko mu nyina no pa maminu cho do ta se on ye ka bio good. I will wear that pa. Yo. Hello. What is it Benio? That's where Benio. Okoman yo. Okay, after my hand. Mranti ayaba ye ni enso ade baby e dia branti akopie ni mayenkwe. Yo. Ye di kan sister ta me I was so many. It's all baby. I branch as well. I cry me raho. You could take you some. That is a flat. I none of the car. I said, "Oh, about Bonia. What the baby inca? Inchi, you're full yard. That is all about Bonia. Inchi kaida. We are branching. Ya were wooing. Not funny bonnet. Channel sister. Pateno. I say a branch is also to what you were. Bible said do na no we agani pika 5 million anya no bi na wona nche wo ho da say yawo na wo ko school ko apan senior high school ne dia wo ya bofra bone e kai se wo ko ye nsem ni bi a wo ma mi yara abadaye da ne yam ti ogbo no ho so bo ku apama wan kata wo bone so ye se so obi akan ye da ne oye bi obeye say yawo dia sheye na ne awa ye wa nye bi mu da na one shey na o ma mi ti yawo ka sembiara e be diwechi nti ya metumi aka kire ara ne se show hu sie na koma enwu baba nti to koma nyina akene na sire awurade bonifate ko so ne nan na sugu no so na o ma mi ne so nti woni so ne bi na on fancho wate beni ya da sipa 020 okay 0 hello
0205 814 748 0205 818 748 0205 818 748 nso betumi afrɛ na yewura wotu wodi ne den mpacho Ebenezer Ewuku ese ukofa ye maame ata aba fie ha na bepacho wɔ n'anim na obi ahu bi ese sa ukasa no wusu but maame ata wɔ ni ha nkane anaba okay say maame ne ka say omra nti ebia na maame ne mpese ebi obedi nti okay azigi obi aba hello adisi konkuru be ni odisi ohene na kasa free the Pacific Akropon so Hanover. No, Abanganim. Yo, Benias, you, Macra Michel, be our Abanganim. Why? 39 steps near Antony Asolina. Macra, my uncle, Daroma. You are Abra. Many a great member and medical. Now, many are the answer at the Adekwe tinia obogo otakwa kasa bia wonu wo bonima ofa ne bonen chen sabi bia ka ba ni ade nyina no na ekọ abosomosomo so a wori bia no yo bia ka bia no enyaw eso no ana worka asema atomo so bia antenye suan na mantini mababa yesumia magma magane yo makra ibada wase papa nyamisha cha grace fu nyina ne mpeni ase fu nyina why walk it down ne busu afuru nyina michia ho yo 0205 818 748 0205 818 748 unso betumi de wadwen kire aba asembe na oka kire ye bay yenu yi ya digi me say me nua be man asema ato ni o de efrefu bia ba antifo anko hello ade chungu be ni ofaya abuntem ofaya mprempre mi ba ho na ka mbejo so wo number me say me fraud ma besra why yo me besin ko be nice one ade nti me ba mu nyina nchen why le ba jo mo ate ofaya daroma ma yenkwe le ba jo ma me na abrante ne edi nyamna nsam ade atere no ni di kan ewade nyakopo nsi so obi fun na so hu no mfum so no opacha wa ye ne bone chen ntinia me pesa me fere ma me ne se onye mutuma ni fita na fa abrante ne mfum so chen no yo if say obi na no ka samfufo bia abaya ho yo ana why this nti abati atumi ehu ne mfum so no wabegina amansan yine ni mapacha wono mama no onfa ne bonen chen yo afaya ebada was why yo okay hello adisi kokro be ni o Pacho Joanna Ananko ame Joanna hu ye Yanko Pardon Okoman ni o Okwase Mayano Mayanko ene asema abetu ye Ohene o aje mensem me say je mensem me srewra de say on kasi sata akoma na on fa boy no enfom so enche na boy no waye ni amo ho atakura yo premen ni owo ni sika woni bibidi eye me na anka mentene na so fa ho no kasai no ama me ra ho ntom pentene fo no nko pata ku ya chewo na takura nyo hia ni osre no di o de ko ha so no so e ya tante mema anko be guare no titimiti su ko kanero nenso atakura yo bi atan nti esre on hwehwe bibi non frempene fo no nko pa ne chewo if I say ni tiazigi na ni baby on kan yeah okay tell me na kan be sorry na me surprise o any surprise me happy birthday come on why I'm free you come and see me your come in happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you yamisha pa why
Amen. Me do be ko baby why? Mo. Yeah. Hello. Okay. 0205 818 748 0205 818 748 0205 818 748. Ma anukwasem Abranti T studio ha osu sa. The boy. Yeah. Na me gusu ka say na me say semesi eya adisua kese e de maya ye didwa. Enye easy o. Hello. 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 Ade si konkron be ni. I'm Pacho, friend is CDA. CDA Pacho. CDA Okoman ni o. Pacho kasa na yenko. Okoman School Road was stationary in the toys near ade. Na atekwa ya mini ya madam for pa. Nti America te mini ade an say panicho. Nso me ko Christ Church nti owura no anye ni. Yeah, panicho pa on sheno fa na boninten. You better was nyame chama be show why. Hello. 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 Ade se konkron be ni. Nana ya ni okisi. Oh, okisi. Okisi wa bu awia ho teden. Oh, adum ni ntini ye. Hwe na nipa bi ankumu. Matu. Na ho ye de. Oh, adum ni ntini ye. Okisi kasa free. Oh, me kasa free. Old police station. Me da se. Mama bi wo ho mama for say chan mama why? Matu yo. Yo mayan kwa mama ajokisi. Oh, daddy, Ablanti asked me there, so I am mobile because what can I do myself so I need me. You know, me panic chill. There's Oba said pressures or call toilet good now so for me so chat to papa. So them panic chill. Only Ablanti is to on fan born channel. The panic chill. Yo. It is no work on. Ja better was why? Yemi chapa 0205 818 748 0205 818 748 na also ebebuya na digi no kwasem sene me yesa brantin ke na metwene mu pa no me kra na ka be twabo no na be twabo no but me by the way our church na sem no ama atomiso. Hello. Ade se konkron be ni. Amedini otufo anse sereku. Akra ansa sereku. Makra mpacho kase fe ni. E kase fe okropo e kuafem. Yo akra ansa Okuma ni o. Okuafema no. Akra ni atu yen ni o. Oh, my hopa. Never mesre min on funny from. So I'm funny from Sancha and say yen to metonam. Yen na ni into yesterday pa say ofin akoma wina na fanche na afutu kakra mi de bema yenyi am awona montin say no Ghana menti say obedience money a wo se radio station akopata nti sheni say minya berema ana say yenyi an ma wotie ori nya say mi a woro beba radio station se brabe pato nti minya berema akato na to say when we yes radio maybe na say no what about radio so maybe na enkoye radio studio nti na mi shram Okoman ye be sheda ba na ye na ma bidin komo yo ma pray that's it. Hello. Oh Ade be ni o. Oh anti ta fo ni o me ta face. But what's that for? Hello. Ajo oso kaza free fa. Careful mu. Majo menti we yezi gina yiye me wadaroma. Abuasa. Majo san review na menti wonkan yi. Hello. Okay. Anti usu betumi aba na ya maame na ye nua berma ya fom no 0205 818 748 na ye nua berma makura wati ne nkrofo kan ujira he bio
What's it? Uko kwasa na uko ima. Me ko kwas kakra but me binya accident nti me ba back. Accident ben. Car accident car bomb me ma etwe me fa form kakra. Nti me ba me be wi wo Sinai. Okay. Na nti uko Sinai. Me ko kwas but me wi wo Sinai. Okay. Yo. Zigibi na me gusu kasa na me say mobile money unse mo merchant sim MTN mobile money started you know ya kan mo start you know me say on be share me phone any sim me wo ho na mo de bre me but on buy kra no sell some we no ato me bebre na mo bi ana oye na me de adwuma 70 na sa some we bebre taisi Sika huachi ni edie. Obi se me more number no subi na we ni wo nimu nti 0205 818 748 0205 818 748 zigi yanko. Iti na sasemu etum bebre na pani bi tumi fu se sika huachi ni. Hello. Hello. Majo odisi be ni o. Anti Safua. Anti Safua. Yo. Oh, me na Safua hunye. Isa don ye hunye me ka se abo atan. Yo, me na ma yenko Okoman nsu ne yenko. Ye da ma se ni me do ko so na ma ye nyina boto wa ha. Yo. Asem ko ye nyina ye se ne ko na me wa so he mbobi. Nde ye revival woman wo kwa wo be fa ne kwa bo ne ya asem. Nti me ka ne se ye na ye stress ne de nju fe ni abo ni ye wanyi ni. Nti nyina ye de ko to dwene ko so stress so fa ne bonin cheno. So no who say ni awa ye no wanyi ni ya ye pa ne chow me na te ku nju fe ye pa wo chow. Ye pa wo chow fa ne fon ko cheno. Baby a me na te ku obi ama ko hwe ne na ba na ye de chow pa no ama no ha. O se oba Okoman kwa be ka na akwa be to ne yam. Ye damase Okoman fon se damase se muji tum na maye ni se na aye se ye damase na ni shira mo pa me na se pa me hwa me listeners ni nyinanti ma be hwe why me pa so be hwe ni me be hwe na ni shira mo be bye. Hello. What is your conclusion be ni? Vic. Oh, first class. Yo, me won't come for mama. Young kwe. You say, ya branch ne kano, me be asomething. Minimia ma te kwa name. Because in chat to sit here, and ye easy. But me name, anything near Okan, who was a wedding, and no one saw yes. In the ebe can say, yes, Lema te kwa, so fan seno. Osina kumemuna emfanchem go ka so mpata no kra obepata ne den kra even to me ense nyoye na nemuta ta no de beten omfanchem ya me be shame yeah me na obi apa nya me shira why Ziggy so chiao. Kasa my wife. Oh, maka. No, me na. No, nyame ire. Ire me na. Kasa my wife. Yo, my wife. Sweetie darling. Yo, sweetie darling. Sweetie pawpaw. Original sweetie. Go. Oh, Ziggy, my fault. Ziggy, yan sorry so na yan kwam. You better masina. You better homoding. Pa kwesi bedi enim. General manager. You wura confiance on bafu bedi enim. Na ye de ye ma me atakuya. Suya baha. Na chaupa nyina ya fafiri so na mabua yen ne de ato nanim na ya hwebe bi ebisi Ziggy we de asem we de na ya butu na e futu ma me ene wo a utie yesre mu abotre ye na edu ba bi yakoma etimi huru nti yesre se bibi se sia wo de nya abotre na wanhwe a ba bi edu ba ko dunu ebia na yafo ama radio so today obi kan no na odie no ebia na akoye different all together into yesre efi na ekọ no ye nna ye fanye suasem na bibi sa ato ya ye nya botre wo de say e ya hin crowd ye ye to ya adwim say e ya wo de beba amakra anya hwe because Ziggy there was a time be asọrọ panyin baako pa me kwato so odidi matem wo so fu agem waka no onimu kra o ka che me say
oka osofo ajenkwa anim say sa brant no me ne ba kokoma Professor Poku na wayi na di nso onimu Professor Poku be friend bizam say why na wujina na che no ye o me jao no di matam onim me nti Professor Poku bensin friend me o say osofo asema si say unim na say papa na odi matam no o ka me ho asem kire wo me gina ho na o ka asem man kasa nti masa anger is negative emotion in which human beings experience yakopon kura ne bufu Moses too yakopon fo fi o china ko ab dealing with that thing ne wa ye nti Moses too yakopon fo ye abranti bi o friend Jethro ne Moses na ase na Moses o trust fi anopa ko fema nwumira o to Israel man fo na ase ko no ga jense Moses ubewu yimpanyefo embranta ya ba ase yetu ye mfo ye ntie nyame azɛ yɛma me ataku ya ɔyɛ kristoni so nyɛ kristoni pa nyame unte nyame tini mu na nkodo fa baabi anka ba this time yɛde wabɔ down ho asɛm atwa to bɛ na ɔka kyerɛ yɛma me na yɛnkɔ why yɛtwa to ɔka kyerɛ yɛma me ɛne yɛn papa abɔfɛ ne sɛ ohun me mmɔbɔ na nea esi yɛ nea mo ho na ohun me mmɔbɔ mfi mu akoma mu na wɔmfa nkyɛm sɛ ne bɛya ntumi nkɔyɛ no me bia ɛbɛda hɔ ama me ɛne me asefo But you're Ohene. Ya Ewuku, Obian himself from Ebenezer Ewuku. Officially known Eben. Abujafo ha Okoman Adiokron asong achiripo ba kon so na Okoman court ai da bia de bremo dan me ka say papa bi so person na asem ba ha na so nipa nyina nim no nti ode ba enyeye obekasa pa obi abehu ne ebi na ba ye ma me ataku ya be srewara se ne wonya ni didima eye Okoman radio se oba you already akasi bebre na so ode ba Okoman nkwa no be pache wa be ja me jedi se sabri nyame ayi wadom wagya atom mo nso am won number ne ade no mo mfre no nka nche ne se ne ba no aba wanu ne ho aba Okoman aba pachew me wiase nyina Okoman me ka che ba bia nipa hwe yemfi me no ka say Don Pablo or the Chaupa fi Manchester aburuchiri e de aba say o pachew Don Pablo na oye adwuma wo eye Mandela Market Junction wo or the Chaupa yeah so opacho ntine ye maame yesra wara sabri mi din di Kwame Ohene Darko ma telefon nyina amrante hene akura nyame nshira papa se e wo bai kwasi agye Okoman tankas nyame nshira yenwura Kofi Anson Bafo wa ma ho kwan a nkanne yentumi edi asem wo so afre na wo de adwenkyere e ba ne de pacho ma yenua berema no ni besi bia mema maso asem yi medi achi akopem se ebehu ba bia ne pomabre ebesi e wo se mi ja sori kokura ko Grace ko hu ye maame na ye di ye tu yi a ye be kwa di be di achi na di nyina timi ato ye me je di se nyame ate ye nti o ma di nyina konka ye nwura Kofi Anson Bafo nyame nshira Zigibi Donzi tafuri nyina mi chia mu nyina mabo ya madwuma di na ya kama ye papa evangelist Dr. Ebenezer abo ofe papa nyame nshira no nkoso ya anya okase kura ye nsara odumuti nyame dumuti amen me maame ataku ya yenwe me de chao why Na me to jom me ma no
Trojan Herbal Clinic and ama ensembia NPP this year ya wano Eyabunu Regional Chairman Kwame Bafo Abronye DC ede ekwadan womo ewo court no ede announce womo abo ensam no ede atobolem Asante Mountain Police Commander sana no ya say papa ni sema waka kira Asante Mountain mabunu no mempese meka na brofka sem no nonsense ebe ene na sam no ayede papa pa we bebre ka ho na ayede so anyumre na akenkan fo a yede 3 some news ebro na ya wadaye eyeme ohima sachiwa ahwene pa akrofi ena kro citation ambassador one na che mami tuwe two fingers emwede mu ehwam oduro sawabro ni mampanyi test papa bi mene Kokupie chenche hini puti na ohima ene okuada. Sanu moka. Sanu go speed. Ene open. Me penta me pongo. Ene okuada. Sawa hu. Ene na ne okuada yi. Sasa. Okoman Radio 97.1. Dodo na frame obapa obeba abra ya area ho na ho yesum ye behu Okoman FM nyame adomo ama ye street lights ye de kwa akobo ho ye de Okoman FM ase ene obi bia oboai e ma street light ne bai ye da mo ase ne ye kan ne se nyame nhram ye da won ase obeba abra Bidin Ibrahim, me wa manfue ya na ehia street light bi di abo other places wa yembro maintain and so me buy Okoman bi beto anim no watimi abo ya my street light no ebien ebetimi di abo other places ankrofo fa sum wo ho ebetimi ma light aba di the Okoman fo ase ye do bi biara obo ya my saka street light ase ye da wan ase nyame nto won konam nhira bi bia obo bia enyi next time bi bia so ba yetimi anya bi dia boya amanfo bron no ye da wan ase pa ye da wasi nyame bo na repa chia na akwo bongo kuru na Ibrahim ene amanfofo ene da Okoman ase Meda Okoman FM ase nzongo yare yi yembro nso to chima ye ba Okoman FM wama yankane ase wo pese yembro nso hyiren ne yi ye da Okoman FM ase no di kan abanga opare amankwa kwa me atipu eya kasa yembos manager eye Bob Ogede A.K.A manager Safro ye da obibi ase na ediwo yemrewe o antiatanum ye da won ase Kwame Tampenso ya da wati papa jumedia wedi amami meni aso nti mankasa obi anu the from landlord ewe kropon landlord te medamase ti maase muti yanso afutu ya medele tumo na me de masore akona se ya radio station na ma ba yes ya ma adwene se mo ba be nya ntotroto ekropon yare nya amode amunye ready ne ye be ya omo
efi sɛ nokware ka ayera nti ufi ase ka nokware a wɔbɛyɛ me ekropɔn obiya ni wa wɔn ayaw no sɛn me da so ka nokware mo pa modom yɛn ka nokware nkɔ ɔyaw no de mo yɛ den ɔbɛyaw no mo ɔyɛ ukumodi anka mo ntum mfrem nti mo nye ntum sɛ ɔyɛ unkum na mbodi nokware yɛ mo adwuma kwesi sɛ ne yɛsɛ pɛpɛpɛ ma no yɛatɔ meso medam ase ɛwɔ wonsa moto frɛ me sɛ ɛnɛ mo pɛ sɛ me ne mo di dwuma ɛwɔ Okoman radio 97.1 sa pepepe na me be pie ha no so mani age mo was state of the art a modern studio mo di edi mo dwuma ti me bɔ mo aba so opanyina onya akoma pa e de ye sɛ dwumadi e set up this station e bɔ na aba so mo so amo ye dwuma fo amo e kyerɛkyerɛ Ghana fo mo educate mo my information mo di fa fidie so enye akuapem mpotam hanko a na emom baabi a afidie ekɔ nyinaa no menim sɛ adwuma pa na Okoman radio 97.1 mudie na yɛn pipe ne sɛ Okoman ebenyini abɛyɛ kɛse ama Ghana afana nyinaa yatemonka energy enam de free baabi a me free a me de aba bedru ha me chietiefo a monsoma yɛ krado a motie me Midin de Ekuya Castro, me wa Mandela Market. E hona me ye watching. Castro ba ko pe no size. Okoman fo ma ja de papa. Me felem. Okoman fo ma man ke ye be wu o. Okoman fo ma je ni nyina mummo ne yo. Ye ma ma adwuma pa ene ne pa mo de abo men yim. Ye so ye kura masen twe. From Rita Afenyi, SNET Mampo Ekuapem branch manager. Se wope enyompa na wope ensemwa ekoso ewo Ghana ne amano ne etia. Bebi a ese wodi wefidie ne to anapa to enyumrede bia eye Okoman radio. Eho na wobeti nsempa ene enyompa. Okoman radio mu yebue. Wa mama kwanya ide mesre na makama MPP delegates. Flag bearer contest ebebasono. Mama yenya abotre. Breaking the 8 ehia se party ma yebeye soba. So person set record ewo bebia yemfa kikikikiki. Yemfa fanfare yede abotre yede anida ho ene yede set record. Munya abotre yenya yeyi tini nyina no. Emre ni dura Monfa ye nyina nto nsaniye so ne yen carry obia enhwe enye se obi wa aban mu ena obi ni aban mu yen carry obia on our own individual merit na yen hwe ye ho eya na mekasa asem we obi anye popular enchen MPP platform a eye osono ene white red white blue colors no obi anye popular and sne osono with red, white, blue colors. So obi if is or your popular pa there and you so co independent anke ye. No a platform na to. Into issue of popularity. And ne wo bafo kufi bafo. Ye do tran osono no so. Near the red, white, blue colors no. Fa ho a. Ye bo MPP a kandifo a e kufi bafo. That day no one popular. Popular. No, ya Kenya ni say engagement awoni amanfo be share. Now kasa now a boy chidom sana by the constitution of the party. Na MPP machinery nso e wo ho no. Enim fufra e be yi no no. Yi ni wie na mo ton enim fufro no a. Enye ton no so eneti. Enti hia say ye be ye soba. Ye hia say ye be hwe no mamu ye. Ye hia say enye kikikiki. If you say record no e pese set to break the 8 no. Ehia obia say ye nyina no behu na ye soba na ye tu saa anamo no. Ye hu ne saa no a to break the 8 enye din. Obehu ase pa. Na ye wie. Na fe ye nuanu wendi si fo asa akohwe kwan ya mbefa so bi for 2028 and 2032. Edamwasi pi. Abran, makoye shopping waba. Se die.
Eradi asomdwe nka mu nyinaa. Onuadofo a wotie me. Onipa asetene mu nsɛm ɛdɔɔso. Ebi yɛ nije na ebi ɛyɛ awerɛho. Nea ɛyɛ nije no ye kaide nanso ne nkae ne kakra bi na ne yare ho no ene yentena che na etode bi a edi nya ema neoma yehwe se betumi ayo no mpuni yentumi nye ne saye kase na ma me fa nko emrahye bedwom sanse pani a wono ene dadom kase na no na kasa no kasa ya na na sempeti a wose Ghana ha no nipa ne bebre e wadaye so ene anisuade hunu pa ye gya wo mo ya anka ombetumi abo omayi pa ma mponka hwe hia ye wo mi bia na ye frim nanso wudu se kwankwanti a ka bi si honom ka go bi a kyerɛ mekobi ena animu ni ya kyerɛ benkɔ ne kwa na se opesa wo kɔde nanso ne kɔ no enya sa o ti pa no wa makra so ensina wa ho do so pa majority leader ya wono na ye minister in charge of government businesses Emma MPP amanyoko no o man mrahye dwom ye research minister bonsu na dia tudwa ese ohwe na oten kranche otoso mienu ohine o breku so educational fund ese nwumasua foto bi a wabo a wode boa emabunu ene wone a wo mu ni bie e wone ma so a na ese esoni no osafata so mamu nyina ebo na baso ye research minister kyerɛ sɛ enya nwumasua nko amafo bebre e wani suade hunu nanso de obeboa no boafo aye na e wone Ghana ha enti sɛ nana atimi asinebo no wamfa nkoto kenta nto chachaw amfa nto agudi angugu no ho na wose wode beboa ne manfo de a ene ne wose ye bo na baso pa na no woka article 25 1b ye 1992 constitution ni mu asem ena woka sɛ enwumasua ewo gyinabre ahodo bebrebe ye ani nyina mu no ewo sɛ ye hwɛ sɛ ye ma nkakra ebe ye free na sɛ free nkwada motofo mkokosi bi kra university and now your masters and now doctorate degree and now say professorship nyina no anka ye free oman no bo ho ka nanso meko bi benkɔ no kwane san pie wo ha ɛsɛ oman no pɛ sanko ye nanso so na ho ne ho nso no ho adwaye saa enti nkakra enti sɛ na krankran ɛboa